Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kaseng Meghalaya SSA School Teachers Association, henne kasngi ka arpoterek unailor aharjar katpra. Kalapan bana banweng no iki program yaki hadin baka Ministry of Human Resources Development. Kalapala yaka pisa kabashispa laipu arklor tingka syaka sarkar Meghalaya nakabanta bansiyo no yaka tulap kabalasan banai kanthi syaki khatsan hajar ngot tam kinohikai School SSA. U Presiden jongani kaseng kinohikai School SSA uba Aristotle Rembai hakaje keren bakinong pathai kubor hasilong press club ula kantu yakinohikai School SSA bakin syem yakani kum kajing pentem bakaseng kalaweng no ikijing ki balabo ban pelong ya kajing pep school ka ba arsngi kata haka arpulai bar arpsau trek menta benai nailor arhajar katpra kinong ilam jong ni kaseng hakaji kendo yo state project director jong kasemam u Ambrose Chimarang kilayo jing te bak sarkar ka sasiu suki lengba ka installment wa de ka area ro kabanadu unaitung jong snam arja khanreu hadu benai rempang jong snam arja khanyo Kani kajing penbana jungi ya kani kajing ki banstan ya kani ka mas kesuali kala wan hadin ba ka dimandatis ke bangi lampu usha ka gomen ka khat sautrik jong tau benai bangi mong ba ka gomen ka de ban sangat ya ketulok jongi bade san benai jong tau snem lalu na April hadu na August ka kunjuru ya ka area ka ba dosa teng na ka jong snem ajar kan kanyo kata di pranai na do na Julai hadu na February yang kebangi lai deadlines yang ke government bahkan release na uno hapo ka kendai tri jo minta benar namun kebakal akut ini nakal yang jongi ka action hadin bangi la ap hadu sarmaji nimyo ai ka clarification dan ka respond na government di mening nila announce ya agitation program di nakal jongi ni kwa balito ipi bahadin bangi la det ban announce ya ka agitation program hadin no ngila det ban pai press release ya kapor kumba hanyo buji hanyo tami ni la yo ya ka message na po office ka jong SPD ki phak wan bani kendo ini udah singi de nakalian jungi ni la le yu kendo yo SPD halor ka jingtha jong ka government de nakalian jong SPD udah pensyai ba kumba kalong menta bat kumba video ini ya newspaper menta kasni ba nakalian jong education minister la pensyai ba ka fon ka badai ban siu ya tulok jong ginoi ka SSA ka ba kochispa lai ku arkror nakaling jong ka central government ka pala ya ka ni ka pisa sa ka state government ba nakaling jong ka government ta kasni kala yeto ini berkal airo ya ka assuran ba ya ka ni ka tulok ka basan banai ka bangila dawa baro sikata kan pelai no hakan ni ka tiyo ka banwan ba kata kalau kan pelai bit baro san banai do unai April hadu unai August Hadin bangi layo ya kane ka assuran na kaliang juga government menne nila ya shong si kerke biang ban ni hasim ya karai ba ni withdraw no ya kane ka agitation program ka bangi la mud ban pelong hati ni kiski ban wan both ka first phase bat ka second phase bat ni kentu ya baro kino hikai ba kin peteng ban lech school bat ban perform ni duties jong ki kumba ki le kini ki por ki ba de ba shide hakani ke jekendo bat kino pathai kubor hakani kasngi nakaliang ka Meghalaya SSA School Teachers Association kalai poru shitayo yo General Secretary jang ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ba di lamare ba udai ban pensyai ban panmap lengba kilat pathai kubor halor ka jingkano jang u persya yo ba Aristotle Rembai ba udai u agent jang ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance nakaliang jong ka CEC hak lai tarik jong 9 September ngila syong ngila perkhat ni ka kam ni penremjor ya kani ka jingkan tho jong kini kinoilam jong kani kawai pat kaseng hakaba ngi ba kani kade ka jingkren khana kani ka jingkren khana ba nakalian jongi mata kasni ngi kwa ba langba ki langba jongpi ba ngidawa nakalian jong ka CEC ba uni u defender lamari wa ban pensisha ya kani ka jingkan no jongu ba ngi de ki agent jong ka government harangkat bat ki sakhi sabut bat ki kot kisla ki babiam bat kebaar bat lagda lada umla ban pensyai ni nakaliang jongi ni kwa ba un withdraw ya kaneka statement jogu da ka ba upanma paipa da ka ba pennahi lemba kila takbor balada umla ban le kunta nakaliang jongi ka CEC ngin session perkhat biang ka senjam ka bangila ban shin nakaliang jongi
ngila ro ban issue wat da ka legal notice sakbai dei bat ka ni ka jingkno chong ni nong yalam ya kaseng ka Meghalaya SSA School Association.